Xayrlı kun, hurmatli tomoshabinlar, kurash suyuvchilar, sportsmenlar. Ruxsat etingіз sizga hozir jiraba olу tartibini anglatib o'zirga. Biz hozir sahnaga chaqiramiz har bir yigitlar arasında kurashgan chempionlarni. U bizning 70, 80, 90, 100 ham 120 kilogram og'irlik o'lchovi. U yigitlar shiga bizning shusha aytarga kerak bezbolkadan jiraba olalar birinchi shiratda. Aytarga kerak, bunda hozir biz oshiqlaymiz. Kim birinchi, ikkinchi, uchinchi lotatrondan shar olу tartibin. Şarını o'zlari olashaq. Lekin qaysi birinchi bo'lib ola, ikkinchi bo'lib, onasına ayrim jiraba o'rnatiladi. Bitirisi bir yo'la kirmasin uchun. Shunga ko'ra jirabani boshlaymiz, yigitlar ola o'z qo'li bilan. Her halda indi yigitlerimiz batır bulup kaldılar. Şuna göre indi hazır baqit şidiri etigindi. Alar kişilerin sınashtılar. Jigip çıktılar. Meydanda 2018 yılғы Federal Sabantoy batırlardı bizlerin şımşından atıyorlar. Bizlerin 3 yıl bölümünde. Kilesi yılda da Allah ursalarını Sabantoy'da kururuz uşanıyoruz. Hazır. Yanına barayım indi. Buş. Bunda hazır. Aha, onda yırığı var az yanasına. Yırığından kirege gerek olur. Kıraştan da zihniyerek kullandılar yigitler. Buş. Evet, 120 kilogram buş kaldık. Kızgamış. Avtomobil. Nasıl? Hayır. Bush, demak avtomobilisinden da pravdina Rushan İlyasov, Bashqirdiston Respublikasidan Rushan İlyasov 2018 yıl Federal Sabantoy'ning avtomobiline ega bo'ldi. Tatariston Respublikasi Prezidenti bo'lagini. Muhtaram millatdoshlar, mana 9-chi butun Rossiya Avullar Sabantoyi yumg'oqlanuga da sanoqli mezgillar qolib bora. O'zingiz ko'rib turdingiz. Bayram shu qadar motor o'tdi. Albatta, oshigan bilmay turagan biladilar. Bu bayramni uyushtiruvga Kurgan o'lkasi hokimiyati, Kurgan o'lkasining Alman rayoni hokimiyati, shunday Kurgan o'lkasi Tatarlari kongressi, hamda Tatariston yog'idan Tatariston Respublikasi hukumati, Ko'kmara munisipal rayoni ham butun dunyo Tatar kongressi qo'llaridan kelgan qadar tirishdilar. Aydagiz bir olqishlaygali. Mana estafetani topshirig'i Samara o'lkasining Qamishli rayoni hokimiyati vakillarini chaqirdik. Bundan naq 9 yil ilk shusha butun Rossiya Avullar Sabantoyi Samara o'lkasining G'oli avulida boshlanib ketgan edi. Ali kechagina bo'lgan kabi edi. Mana endi bek ko'p tubaklarni urab, bugun Alman tubagidan yangidan Samara tubagina, donliqli Qamishli rayonina estafeta topshirildi. Rahim etib qabul etib oling'iz. Уважаемые друзья, эстафету мы передаем в надежные руки. Это Самарская область, Калмышлинский район. Главой этого района является сегодня работает Багаутдинов Рафаил Камилович, мой друг. Я его знаю, значит, эстафета идет в надежные руки.
Рахмет, рахмет. Салам алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Әйтәсе килә бик зур рәхмәт Әлмәннең халкына, Курган өлкәсенең халкына килгәнегез өчен, безне зурлаган өчен. Зур рәхмәт Татарстан Республикасына, Башкортстанга, Курган өлкәсенә. Бу бәйрәм булды халыкка, Аллага шөкер, яхшы үтте дип уйлайбыз инде. Киләсе елларга өлкә сабантыларына сезне кунакка чакырабыз. Рәхим итегез. Рәхмәт сезгә. Исәмез, хөрмәтле туганнар, дуслар, кунаклар. Мин сезгә кайнар сәламнар алып килдем. Самар өлкәсеннән, Камышлы авылыннан бик зур рәхмәт әйтәс килә. Татарстанга, хуҗаларга, Башкириягә,